ole samul phatha ni somni pani ni lai ni ani a Israel lama Thuthar Lian tak aome helam ngai ventu te tan thupui mole bengver tak mai kanon chop chuak le dona khongai in min like sak vele donia Gaza dam doin hnuai hel ho kong kapui bom chiat anita hemi kan puan ma in vo in lama Israel chungchanga khovel media titlar ma thupui ni mek chu mitang in remna siam chungchang hi ni a hi kan puang masa ang Israel cabinet chuan Hamas hovin an mission zinga somnga chhuana turin ni engamo zat in ka hai nei turin thutlukna an siam ta Katarin deal an siam chu an pomti an puang veta vo in ni lai ni Vatrian Khan tun ma a la ngai lo vote mangin Israel cabinet chuan October ni saria firfiak te beina Israel mi ruk bo mi somnga vel chwa theina tura inrem na siam chu apomta ani sarkar thu chwa chuan vote result puan chwana hian minister te vote thak dan hi tarlan anilo hedi latan hian dole dolo ti chiang turin Israel cabinet member ten vote an thak he inrem na hi amain an dodal thu soima se far right religious Zionist party chuan an thlopa national security minister Itamar Ben-Gvira ultra nationalist Otzma Yehudit faction member te chawin an du lo ani inrem na chungchang chipchiar zongzong hi mipuisia ta officiala puan chua alanilawa ma se thole ni khan Israel sarkar officialin reporter te akumna a he inrem na hian Israel mi somnga atam zok chu meichia le naupang anon chua dona group som pani som pathum vel omna zela ron chua antum ni in Hamas lam chuan an soye ni khata pol pakhatang zelin nili chung kalpui tum ni in an soye chumi tan chuan Israel chuan ninga chung ral thuam chilek lo in ka hai nei arem ti don bok sarkar chuan vote thak ani nuwa inrem na te thuthlung chu anem ngeta Israel in concession dang apek te chungchanga chipchiar takin asoilawa a omzia chu Hamas lam hian Israel mi hi anpong pochwa ngotlo ti hi shiat acha Hamas mi le sa Israel jelatang engemozat an chwa ngei rin ani a Israel sarkar hian hi chipchiar takin puang loma se Reuters le news dang chuan Hamas mi za somnga le Israel mi somnga in thleng tur ni in apuanga kumsang ni som pakhat khan Israel sipai pakhat le Hamas sang khat in thleng aloni to boka aumzia chu Israel hian ami le sa nunna angai poimo wang ni in Hamas nunna sang khat le Israel sipai pakhat nunna aine hen anlo ti fiam chin reng ani ole tunchuma hian mitang deal nei anita a Israel chu atlom jok tamai emni ti chu mitam tak ngai dan ani a ani nattaka chuan anmi le sa te nunna hum tur hian dar kartin ni tin hun akalral zela Hamas noi bo turin kumsom tel hun kanneya mase kan mi le sa te shwai kir tur hian kumsom tel hun kannei lo ti in Israel chuan alo soito duap an kai ti na nilavin nunna hlutzia mutute anni Israel sarkar chuan rukbo zongzong te hi in lama shwai ho vek atuma zanin hian sarkar chuan he thil tumti hlotlin na ta na stage ma saber tur outline apoma hemi hnuai a hian rukbo mi somnga tal meichia le no pangchu nili chungin chua anninga hemi chung hian indona hian ral thuama puak lawang ti in thu chua chuan atarlang Israel sarkar IDF le security force te chuan rukbo zongzong te shwai kirle turin indona hi an chunzom zel dona Hamas ti bo ani nuwa po Gaza in state of Israel tana laom engma asiam tharlo nan an en koldon ani Israel point Palestinian meichia le kumting lote tanin da tanga chwa tir arem ti a an che neina kirle turin arem ti boka atam zok chu West Bank le East Jerusalem lama an man khom te anni
Israel hian Hamas member engzat nge achwa don chiang takin apuang du lawa masi Hamas chuan humanitarian truce lomna thu chwa siamin anmi le sa za somnga anon chwa don ni in an puang Israel chuan Gaza a fuel pek bel phalsak arem te boka hei ba ka hian mishing puina tamjok pek a phalsak boka indona kalzela wangin enclave a hian tramatla ani berto Hamas chuan in ka hai puan ani danangin Israel chuan Gaza chimlam chunga drone che tirna chu atitop don ti soin enclave marlama nikhata darka rukchau akal puidon ti asoya hei hi zingdar som am atanga tlailam darli thleng ani ang Hamas lam chuan thu chwa anon siama anpol hianin ka hai rem tima se kan kut zung tangte chu silai met per turin trigera ala reng don kan mi te hum him tur le kan ramin opsak tu te no chwa tumin ke kan la pen chun zom zelang lo thli reng ra uti in an soye dil siam tura thutlok na ti chiang tur hian thole ni zana tangkhan Israel cabinet chu an thu khoma nilengin chuta nilai ni vartiana khan thutlok na an siam thei chawani an malak na zong zong hong theile Israel ma khwa khoi the ni wangin thilte thamachanga lian ber thlengin an ngai to a an film khur tak zetani Israel Security Agency zong zong IDF Sinbetle Mossad chuan he inrem na hi an thlop thu an soibok Israel Sarkar official in apuan danin he inrem na atan hian Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan condition thren khat billu tel adu thu asoya chungzinga chuan nili chungin ka hainei ani nuwa hostage an chwa bak midang chwa ngiat na te stripper firfiak poldang ten anman hostage te shia chwale zon chwa tora Hamas thu tiam tir tele Palestinian tang twal tha thubuaya thiam lo chantir te dila hian tel lo tur ti te ani Indem na siam zinga thin khata chuan Red Cross member te chu Gaza a Hamas tin anman mek anla chwa velo tur zinga lu theina pek anni dona damdoi supply po atil don ni in Netanyahu office chuan asoye cabinet ten vote manga deal an pompui nu hian mi puiten dan angin darkar somni palichung mi puiten soisel na an nei theidon tang chwa tum chungchang a hian mi puiten petition an the lut thei ma se ti danglam thei ani to lo mel sarkar official chuan nilai ni tang hian deal hi manchan ani tur thu a soye Channel 12 News chuan Israel in achwa tir tur te chu Israel mi chau ni tura aphut thu atar langa Gaza ami zani somli vel manzinga mi Asia chaklam ram atanga local ram dang na thok som pani chuang te chu achwa tur zinga hian antel lo ni in an soye sarkar official chuan he in rem na hi Israel mi ni lo ramdang mi an train hostage tenena in zomna anei lo thu soin sarkar dangte point in rem na ran siam tumin ma an lamai theiti asoye Hamas chuan in rem na siam tura anin biak na hian IDF sipai an man tuma an chwa lo tur thu an soive bok he in rem na hian Gaza Stripa Israel Defense Force ten ground na be pui an thak na chu nili chung ti top vek aninga Israel in heram chunga thlona manga be pui an thak po ti top aniang inrem na hinem ngetin Qatar chuan darkar somni pali chungin tanhun tur hi puana ni tur thu asoya Qatar Foreign Ministry chuan thu chwa siamin inrem na siam tu Egypt US le Qatar ten mishing mamo thonlu nan hunrem changa an mangdon bok ani Channel 12 chuan Prime Minister Office chuan miman te chwa zalen anni na tur Israel ron hruai ho anni dan tura do danan neiti asoini in apuanga pakhatna chuan Hamas chuan miman te hi Red Cross kuta anhlan dona hemi nu hian IDF io te kuta son anni ang hemi nu hian miman te hi thunei tu te chuan medical check annei sak masale anga chumi nuwa Israel rampuma isolated medical center pangazinga pakhata anchung te muturin hruai anni ang
stage lina chuan medical le defense thunei tu te chuan mi man zinga then khattal chu debrief thei an ni le ni lo zona zo thei din huna an ding empty an enfi ang ato bera chuan hostage te hi security official ten zo na debriefing an nenga du to ka an zo nuwa an chung te bula in lama hotir an ni ang Netanyahu chuan cabinet vote thak lain thu chwa siamin Israel thiltum zong zong Gaza arore lai firfiak pol pai thak mi man zong zong chwa theina turle Israel tana Hamas lo oma aum to lo nan Hamas laka indona chu chunzom zel ani don ti asoi indona a kan oma kan thiltum zong zong kan ti hlotin ma lo chuan indona hi ala zel donani ati a mi man te lo kirle chu apoimo ber chumi a chuan kanin sorbing lokani ati kan ma hian thutluk na har satak a oma ma se tuna kan kaldan zong zong hi thutluk na dik takani ati bok mi zong zong an lo ho ma chuan kan chol lawang indona hian stage aneya hostage te lo kirle na hian stage anei donani ati Defense Minister Galant chuan meeting nei ma hian thu chwa shan siamin Israel Gaza ground offensive anei chu Hamas te inbiak na nei pui tura pressure dial-up na atana thilpui mo tak ani thuwa soya a zia chu Israel be pui thak na a inbiak na nei tura Hamas ho mang anna ani inbiak na do kan lama kan khom na tan hetia mangang takasiam hi apoi moni ati Hamas te hi kan normang an lo emo kan ral thuam manga kan chut bur lo chuan an mi man te chwa theina tur kong don lo ati a in ka haiti to pani vele Israelin Gaza a amalak na chu nget takin achun zom le don ti atiam bok war cabinet member Minister Benny Gantz chuan hostage deal siam tum hi Gaza a sipai be pui operational malak na kong poimo tak sunzom zel na ta na kong poimo tak zo kani ati chimlam arena a malak na lian zok po ahuam donani he inrem na hi azo huna lian zokin kan che chunzom ngal zatang ati thudik takin ka soyang he hostage deal hi thutluk na siam har satak ani a apoi hle a ma se thutluk na diktak ani boxi ni ti in Gantz chuan asoi deal nei tura final vote a chuan adu polin vote somthum panga an mu a deal du lo pathum anom thung otsma yahudita minister pathum te chau hi cabinet member zinga he inrem na du lo tu anni he inrem na hi thlop ma se religious zionism chuan vote thak main Hamas chuan in ka haine antum thu an soya he inrem na hian firfiak poltan an mamodik taka peni anti far right faction chuan inrem na siam hian hostage la chambang te kong chu akhar nan ni in an soya religious zionism chuan mi man zong zong chwa theina tur kong om chun chu inrem lawa sipai chakna manani anti ma se dil du lama an vote thung osma yehudi chuan thu chwa siamin Hamas du dananga he inrem na hi kanrem ti hian ngong thalo athen don ti an soya Israel chu indona chun zom le to lo turin khovel norna international pressure athen pha don ti an soye ultra orthodox sasle United Torah Judaism party te chuan Netanyahu wa Likud le Gansa National Unit Party tenen he inrem na hi an thlopani ole dilam chu local sanri photila inbe na muala kan lut to ang mania kan puan to ang khan Hamas ho mun pui anga Israelin an ngai chu Sifa Hospital Nuaya Tunnel ani a IDF khan alu no kongka an muchuak to a tunnel kwa an muchuak to thule alem nen anron pholan to dan kan puang to a vo in lama thuthar anron neile ta IDF chuan Gaza Sifa Hospital Nuaya Hamas tunnel lu na kwa an bom cheta ti an puanga sipai te chuan kar masa khan
Gaza a Sifa Hospital nuaya Hamas tunnel an mu chua to chu tunnel lu na an bom cheta ti an puang Israel chuan firfiak pol hian ki command center helaya hian a en kolni in an pu Israel Defense Force chuan thalak pani an ti chuaka pakhata chuan kawngkhar in hong alanga pakhata chuan tunnel chung lam alang tunkar tirlam khan IDF chuan tunnel shaft chung le tunnel chen khat pholan na footage an lo ti chuak to bok ani tunnel kwa chu meter somnga panga thuka kongka siam ani a chulai chu an bom chia ani IDF hian kar tam tak chung chu sifa nuaya hian tunnel le bunker network lian taka omti alo soito ani ground na changa tunnel kwa in tran na hi achung khu ni in thup ani a tunnel chung base pakhata October ni saria firfiak polten Israel beinan an manang chia Hamas pickup truck ral thuam omna an mubok November ni khan WHO Health Emergencies Program Director Dr. Michael Ryan chuan sifa damdoina thiltheng chu Asia thule international law in sipai emo indona tel tuemo poltana damdoin man changkai akhapdan po Asia thu asoi chuti rual chuan sifa hian firfiak kai noi thiltheng a omlo anrin thu an la soi cheu bok tunlai hian WHO chuan damdoin te chu firfiak te che na atan le in thup nan an mang ti chungchang an ngai tha ti achiang ta a Hamas in civil mi te chu helai chua san phalsak an ni lo thu an soibok WHO in heng thil te hi angai tua lo awangin mitam takten mang an na le sheomna an la tor zelang WHO chuan firfiak te che na le poi soilo in phen nan human seal atanga mante chutianga ta na health facility man chu WHO hian ti top ngal aphut angai ani civil mi zongzong te chu safe zone a shwai chu a mi man zongzong te chu arang lamin intiam kamna omlawa chwa tir vek an phut bok IDF chuan hostage deal hian Hamas pai thak tumna mission angong don lo ni in asoi IDF Chief of Staff Lieutenant General Harzi Halevi chuan Hamas sipaite norna chuan Gaza Strip a firfiak polin miman te chwa zalen theina tur condition thazok asiam ni in asoya hetiang norna hi ala chunzom zel don ti asoi heti lai hian Israel Defense Force chuan Gaza Strip a chet annalak chunzom zel ni in ansoya in beina chunzom zel alani ground force te chu Hamas operative member tinen an lein kap na sahle a firfiak pol infrastructure ti chia tumin bom thak alani bok mitang in thleng rem ti to ma se he hun hi kalpui alani lo wangin in ka na hi ala top lo IDF chuan 7th Armor Brigade chuan nizan lam khan be pui an thak le a in do thlo na tho puin leilam target chuchia chunzom zel ani heti lai hian Givani Infantry Brigade sipai te po chuan Jabalia Bula Sheikh Zaid Munchu an beibok Hamas observation post engomozat antichiani in IDF te chuan an soi IDF thu chwa dana chuan 14 Armor Reserve Brigade chuan Beithanon area andapa in pakhat chunga ral thuam da na mun an muti an soi Paratroopers Brigade 22nd Battalion sipai te chu Gaza marlama Hamas firfiak tenen anin kapa anzinga engamozat anthi ni in ansoi Harel Armor Reserve Brigade hian Gaza marlama Hamas tunnel infrastructure an kapa he hmuna tang hian Hamas member chuan ni engamozat kalta khan sipai te hi anlo beito ni in IDF chuan atarlang IDF chuan 261st Reserve Brigade chuan Gaza marlama building pakhat achunga Hamas member tile ral thuam omna chu an muchwaka be pui an thak chil Hamas member tam tak an thata building te po an tichia Israel Navy chuan tuipui kama Hamas mun te po an beya chene in pakhata tangin Hamas sniper 10 ground force te an kap ni in IDF chuan asoi
Thuthar bera chuan Israelin Palestinian mi achwa tir turzat kha zathum anni don ni in an soya thutlung na siamang hian Palestinian tang zathum te chu chwa tir vek anni dona Israel mi somnga ti po za soirik anile to bok mi za te chu Gaza atanga chwa zalin anninga Israela himtaka anlu nuwa Hamas lam chwa annive thungang release hi states nia nei aninga states tina face shang a omang states masabera chuan Hamas mi man somnga ti shwaikir anni nuwa Israelin Palestinian tang za somnga chu achwa tir donani hi face lia nei turani a face tina hostage somtal chwa tir anni ang Hamas in somnga chwa antuma Israelin somnga ni lovin za chwa anyata chutiang ani chuan Palestinian tang zathum an chwa thungdon ti nani ni khatatan hostage som chwa anni zel chuan hostage za ani chuan ni som hun angayanga ni somin ka haya thei bokang cabinetin apomdan taka chuan Hamas du danin mitang somnga aninga mase Israelin za anyat ni in Hamas lam chuan an soi chutianga kalpui ani don chuan Israel hian Palestinian mitang zathum chua ashe lo ole Israel thuthar chu khatiang khani a Israel chuan tang in thleng chu apom ta a mitang somngai moza poni se hedi la zo nuwa Israel hi lian zokin aron comeback ngei don ti cho chiang hle a Israel sipai zali don le civil mi sang khatel thina wanga Israel phubalak na hi chutimain atop don lo chanchin tharber isha theinan he channel hi elongai chang zel donia